Kasengking atyar Henyotrap National Liberation Council HNLC, kalashim ya kajingit kli halor kajingpen mtay bom IED badang shen, hapo kajaka rekam jong adhar company hashim plong, kabahap ha ilaka narpu, kabalashim ya kajing im jong uwe ubriyo. Ka HNLC ha ukurwa lingba u General Secretary u baksan kupar nong trao, kalakam baka kajingpen mtay bom IED kabelaja ha kakatsan trik nopra ha kapor shibajimin stem, kadai kabatmu persya ya kajing dan jing em jong sembut menteri rangba kajela uba sengaw balang dhar namar kajing kentat ben siu ya kepisa baladawa da keseng. Kani kajing betai bom kelawan ra ru kajing juluar kabajur ya bun teliki kali jong kadahar company. Kaseng kalau ong baya kani kajing ja la persyang ben buri na kilar patai kubor bar kajing tiap jong kipat ba da uba sengaw balang dhar na kidaw basyakri kajing mento shimen bat ki kam san pertai om na kabenta kajing shingan jong kipat ba. Kum taru day tangki trash nong kibatip ha ya ka ei kabalaja. Kat bangi dang shim ya kajing kit kli halor kani kajing ja, hendrengi penpau ru kajing sengulam syaki bahi hasam jong ubaklan. Kajing temu kajongi kalong om ban pen mensaw ne penyap ya nuru, kata lagi day kitrai muluk ni kibar jela. Gila jit kerpang bat temu persyak tangi kajing don jing em jong ubak sengaw balang, badai na kata kadaw ngila pen betai ya uni ubom IED haga por shiteng senya ni haka step perngam ban pentikna ba onam dan kiban mensaw ni kiban du e yala kajing im haka ni kajing ja ong ubak san kupar. Ka HNLC kala mahamru ya ubak sengaw balang lembat ki weipat ki riu san pertai na rilum kasi jaintia bakin ngat haka jing e kabajur ladaki pulam ban ai kajing atri lang bat kaseng. Ba sengaw balang kapor jong pi kala jan kun. Piyeng marway haka jingkan tat ban siyo kat baki waypan kim shim la arta tien ban menjur. Kani kam day ka jing maham hendre ka day kapor ban kela ong unong alam ke HNLC.